He kaupapa Māori hei āwhinei te hunga mauhere. Engari tērā e te hira rukua ki te i Wainganui i te minita me te iwi kāinga. Koina i te pōhiri Māori mo te wahanga hou o te whare herehere ki Whanganui. Hara mai au nā ta mea kai au te taha ki ngā whare Māori, Māori Focus Units. He tuatahitanga mo te ara Poutama kia mahi tahi te kaupapa whakauraki tarukino me te wahanga Māori o tētahi whare herehere. I think it's very important. It's a great move and I think we're going to see some good results out of it. He oi ko te ani pā o e tahi mātanga whakauraki, kei mimiti haere te taha Māori o te kaupapa. Others have said that it's nothing more than window dressing. Kei te tautoko te iwi ki te kaupapa a Minita Sharples, engari kaore te Minita Taketure mo te aro mai ki te pōhiri Māori. Koe no ki i tēnei kai te whakatika tēnā. I te rā, nā kia mātou e kore ko tai kei te mihi. Iwi can't be expected to put up with that behaviour. The Corrections Department runs the unit. The Corrections Department has the land and it's their protocols that are in force on the opening of the unit. Ko te hia te ara Poutama kia whakatū wahanga pēnei, puta noa i te motu. And the department, will have to work hard to satisfy Māori that what they're doing has a really strong Māori ethos. He wā roa pēr kia mārama rawa tērā ki te kāwanatanga o te rā. Jasmine Pearson, Te Karere.